Ndagushuje kandi nkuhaye ikaze kuri Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwaro ari ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwatangaje ko urwego rugiye guhagurukira abiyita abavuzi b'indwara zidakira, abahanuzi ndetse n'abamamaza ku mbuga zigiye zitandukanye. Ibyo ni byatangajwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry ku itariki ya 10 Werurwe mu mwaka wa 2026 ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri iyo tariki. Yakomeje avuga ko abita abavuzi b'indwara zidakira ndetse n'abamamaza bombi ari abafatanyacyaha, kandi dore ko ikibatiza umurindi ari uko bahabwa umwanya bakanabatega amatwi. Yagize ati ikibabaje nuko mutakoherezayo namwe abanyu cyangwa ngo namwe mukanya mujyeyo, ariko mugatinyuka mukabamamariza ngo kubera kuko babishura menshi. Reka mbaburire, tugiye gukurikirana abamamaza ibinyoma kuko nabyo biri mu bufatanyacyaha. Dr Murangirwa Thierry yakomeje avuga ko mu bori bigiye guhagurukira harimo n'abita abahanuzi bakifashisha imbuga nkoranyambaga zirimo TikTok ndetse n'izindi, bityo bakabesha ngo ko bari guhanurira ikirenze bakanabasha kwishyuza. Ati niba musoma Bibiliya nta muntu waguhanuriye cyangwa se watanze ubuhanuzi ngo anabashe kwishyuza. Nta kiguzi kiba mu buhanuzi, ariko ikirenze ibyo nuko abo mwita ngo nabahanuzi babasaba kubishyura ndetse ngo banabahanurire mbere yuko biba. Yashoje avuga ko hamwe n'inzego zitandukanye za leta batazadohoka ku guhagurukira ndetse no gufata ingamba abanyabyaha bakora, kandi ko ibyo bizagerwaho binyuze mu bufatanye n'abaturage batangira amakuru ku gihe ariko afite icyo ari bumare. Ngayo nguko, iyi ni Hodari Empire, kanda like, share, comment kugira ngo ubashe kubana natwe no mu bindi biganiro.